Poštovani građani Crne Gore, iz razloga što vjerujem da vam ne treba podsjećanje ko je i šta je DPS i čime nas je sve zadužio i šta smo sve od nepravdi svi zajedno doživjeli od njih, iz poštovanja prema vama, što ne sumnjam da ste toga svega svjesni, neću uopšte pričati o zakonu. Čuli smo već od gospodina Bulatovića, čućemo još od nekih poslanika, pričat ću o ovome ambijentu. U ambijentu u kojem neki koji su se na ovim posljednjim izborima krili, bježali od svog imena DPS, bježali od uobičajenih boja s kojima su izlazili na izbore, nigdje pominjali Mila Đukanovića, krili ga, znači od tih koji su svjesni čime su zadužili Crnu Goru, koliko su joj nepravde donijeli, oni danas žele da drže čas i da morališu kako je nešto ustavno, nešto nije ustavno, nešto treba, nešto ne treba. Vi koji ste prepisali 300 ljudi iz drugih gradova u jedan mali Šavnik, ne bili ste ostvarili pobjedu. I uhapsili na sve ovo. Ne. Vi koji ste, čije su perjanice pravosuđa u zatvoru, vaše, na koje ste se oslanjali, Vesna Medenica, Jovanić i družina. Vi koji ste za tužioca imali njim se ponosili Milivoja Katnića. Vi koji ste kažnjeni od naroda Crne Gore na posljednjim izborima brutalno. Vi hoćete da činjenicu da vaš predsjednik i predsjednik države Crne Gore, predsjednik je države Crne Gore i predsjednik je DPS, činjenicu da opstruira da se jedna institucija kao što je parlament, koja je jedna od rijetkih danas u Crnoj Gori koja funkcioniše u punom kapacitetu, onemogući da radi svoj normalni posao, to je da izabere vladu. Čitava Crna Gora zna da u ovom parlamentu postoji 41 poslanik koji želi da jedan čovjek od nas bude premijer. Znači nema krize u parlamentu, nema krize vlade. Kriza samo dolazi od Mila Đukanovića, od kojeg je svaki talas negativni u Crnu Goru došao zadnjih 30 godina. Jer i kad je nešto dobro ispalo je samo iz razloga što je u isto vrijeme i njemu odgovarao. Samo iz tog razloga. On, čovjek, ima vrlo jasnu strategiju. On, njegovi prijatelji, njegova porodica. Vi ste tu nekad jedni, nekad drugi da ga branite i da se borite i meni je to potpuno jasno. Ali prema tome ne želim jednostavno da ulazim u polemike sa vama je li nešto ustavno ili nije ustavno. Jer vi imate toliko pepela na glavi da sa vama o tim stvarima ne treba razgovarati. Znači, ovo je pokušaj koji će da uspije vladajuće većine da se izađe na kraj sa opstrukcijama Mila Đukanovića koji je izgubio državnu vlast, koji je izgubio skoro kompletnu lokalnu vlast i koji ne staje u političkom smislu kao i njegova partija. Ovo je pokušaj da njegovu opstrukciju neustavnu zaustavimo. I to treba da bude jasno građanima Crne Gore. Samo se o tome radi. I to smo uradili na način što mu se ne uzima nadležnost koju mu daje Ustav, nego se samo definiše šta se dešava kad on ne ispunjava ono što mu je dato u nadležnost. Znači, da ne bi jedan čovjek otuđen od naroda, da ne bi jedan čovjek mogao da zarobi državu. Samo se o tome radi. Ovo je lijek za bolest koja se zove Milo Đukanović u odumiranju kao politička ličnost. Mi jednostavno moramo da spašavamo ovu državu. Parlament je institucija koja mora da brine o ovim stvarima. Ne možemo da dozvolimo haos. Da nema 41 većina u ovom parlamentu, ide se na izbore. To je potpuno jasno. Ali postoji 41. Postoji 41 i to vam je možda problem. Što se tiče kolega iz Evrope sad koje ste pominjali, vjerujte i to znate i da nisu ovakvi rezultati, da se Demokratski front ne boji nikad i nikakvih izbora. Mi imamo vojsku ljudi
koji nisu plaćenici, nego su ljudi koji misle kao mi i koji nas za to i biraju. Mi imamo ljude koji su uvijek tu, koji su i sad u Šavniku na braniku očuvanja demokratije, ne puštajući Nikšićane, Kolašince, Plavljane da glasaju u Šavniku. Dobro, izvolite. Vi naravno ćete probati. Vi ste omogućili i da glasaju neki koji ne žive po 50 godina u Crnoj Gori ovdje. To su sve opstrukcije. To su sve opstrukcije. I vi ste na to naučili. Ali mi želimo da se ova Crna Gora promijeni na bolje. Niko je neće ponijeti, ni u koferu, ni u cegeru. Nigdje. Svi mi ovdje ostajemo. Samo što ćete vi u opoziciju, i to mali broj vas, jer vas neće biti mnogo, a neko će drugi na vlast. Dio će ljudi da ide u zatvor. I to nije ništa strašno. Nije strašno, ništa. To je za ljude. Ima mnogo finih i poštenih ljudi u zatvoru, a ima naravno i nepoštenih. Neko je zgazio čovjeka, ne daj Bože, neko je napravio neki nenamjerni prekršaj i mora da odgovara po zakonu, a neko je radio nešto svjesno čitavog života. Taj posebno mora da odgovara. Prema tome, ovo što ste se vi spremili da opstruirate i što radite od jutros, jer smo u 10 počeli sjednicu, a evo tek je uvodne rasprave po prvoj tački. Meni je poznato što je opstrukcija. Mi smo opstruirali vaš rad. Mi smo to radili sa stilom. Mi smo znali kako. Mi smo, kad se javi 20 ljudi, njih 20 su pričali svako drugačiju priču. Bili smo makar interesantni građani. Vi ustajete i kao papagaji čitate 2 člana, 3 člana, kao da nismo čuli. Znamo šta hoćete. Nije uopšte sporno. Mi imamo živce za to. Mi smo na to naučili. Nama to nije nikakav problem. Drugi ne znam kako će se snaći. Mi ćemo se snaći lako. Ali, vaš problem je što ste vi u drastičnom padu. Vas više niko ne prati. Ponavljam vam, mi imamo vojsku ljudi koji su sa nama zbog naše ideologije, zbog našeg pristupa tradiciji u Crnoj Gori, zbog našeg načina borbe, a vi imate ljude koje ste plaćali čitavu godinu iz raznih budžeta samo da bi bili na izbornom mjestu tog i tog dana i da bi prije toga vam popisali ljude. Znači, to je velika razlika. Vi više nemate te pare. Ja pričam koliko god hoću jer imam iza sebe veliki klub koji ima veliki broj minuta i može mi biti ljubo. A vaš klub je sve manji i manji. Ovo što sad vidimo, ovo je zadnji put u istoriji. Biće to sljedeći put na nivou 5-6 poslanika. S obzirom, hvala vam što ste me posjetili. Stvar, ima toliko kvalitetnih poslanika iza mene koji treba da dobiju riječi, ja ću zbog toga da skratim, naravno, ali samo građanima Crne Gore konačnu, znači, poruku. Ovo radimo zbog vas, jer je ovo jedini način da vas do kraja oslobodimo režima DPS-a i Mila Đukanovića i njihovih malverzacija. Ovo je jedini način da ne dozvolimo da nas jedan čovjek koji je sad ostao usamljen, a koji je naučio da sve radi protivzakonito, da nas i dalje maltretira i da Crnu Goru drži zarobljenom. Crna Gora će da procvjeta kad Milo Đukanović i DPS-a više ne budu ništa pitali. A vidjet ćete, bit ćemo živi i zdravi svi za 5-6 godina, ako Bog da, možda i nećemo svi, ali ti koji budu, vidjet ćete što je Crna Gora bez DPS-a i što je Crna Gora sa DPS-om.